iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayo kinandani ti Lucanja. At agserbe winwagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti siladaan na mangkeben, ken mangpasangbay kada sinura tiyo, abon nagsilandani wala kay palaunan, ti mensahe kada ti patigyo iti biyag. Ingkas tamutin nagiti papagayam yun ayat, at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo, nagita ko minyo ti live Facebook, ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod ti panglukat, umuna sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada.
Dan siyam minutos, kalpasan ti oras ko lasay. Yung sakbay na papagayam, yung nagibasa ti bunitiran daniyo, hasta mo tin nagitikom ninyo, kinkablaw kitkablawon tayo muna yung pagayam tayo, manayata tumartarabay, tidak ito yung programa, ita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Sur, Kanlunan, ti Sudad, ti Candon, ngayan ti Radyo, ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a signal. Ti programa sa Mawing Ayaw, ken dandani ti Lokanja. Kitagtuyin dagiti branded da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment ang nyapay tururayin nyo gayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra, ken ti amin sa ngana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. At dati uray 1,000 pesos a customer ang makaiwar ti motor na. No dati sa tiday to yung cellphone number 0927695299. Wino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti nadakama ta branch office Philip Marketing Corporation yung di ulip-lipatan ng bagatinagan dito Alcantara Sales Manager. Wino'y bagayo nangagyo ti radyo ti radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makaiwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mika. Don Philip Marketing Taguray karakayo. Napapagayam nakapromo ti Suzuki. Dahil ito yung bulan ti February taon 2026. Nagtimot nakabaya doon ti motorsiklo da yung kaya lanin nagiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagsan pay alakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kaya lanon uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Tugot yu lang dagitay original ORCR ti motorsiklo yu agraman valid ID. Napapagayam, galigtak kayo. Kailangan dagitay OR ay plaka ti motoryo. Kumusta kayo papagayam dito aluglugaryo? Medyo umasibasiton tilamis na medyo bumara-bara-basiton. Lagi tayong daldalyasa, tidaldalan ang motorsiklo, anad papagayam ito pagmumotoryo, adwante tata, timadiskrasya, at daman yung tatay sa jay narbakan. Nanggati tricycle ken motorsiklo. Kita tingaro ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026?
February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Dan sa 10 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Kablawan sa aro na pagayam, miyan kayabyab Camil Kakuskos, Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Mitoquero, ni Reyna K. Olevar, kini Marnie Kabagbag, si Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta mo itong kinipagayam, Angeline Bungulan, Dan R. Santiago, Ilocosor. Ablawan tayo mo na pagayam, Nanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla, Ilami Ayunayon, Marcelo Kuykuy, Bagani, RG Javier, Kilimadil, Tibanis, Honda Elite Motorbikes Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Hasta mo tinakablawan tayo na pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, ni Sarah Sien Ricanya, ni Oliver Pinto, ni Waway Gallardo, ni Don Philip, Bantay Branch, Bantay Ilocosor. Hasta mo tinakablawan ni Salintoson, ni Rica Tobadlo, Crystal Sorin, Serna Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbikes Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Basta mo kinipagayam, Maylina Abilla, Robert Rigunay, Jerome Rivera, Tetresia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Pablawan tayo mo na pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente Ireño Cabangcala, Rito Barcheta, Kinilario Cabangcala, sa Barangay Banucal, Lidlidda, Ilocosor.
Kablawan tayo mo da pagayan. Orlando Gamuso in family. Kay Bagar Candon City. Ni Rogery Rodriguez in family. San Isidro Candon City. King kastamot din kada pagayan. Mr. Roy Jodelin Romero. Juan Romero. Ni Joao Romero. Si Sixtus Nero Marcandas. Rubio Galimuyo. Dilocotor. Kablawan tayo mo da pagayan. Ang Liracuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocotora. Ni Agnes Obrero, Titalabban, Ilocotora. Ni Linda Ontara, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Estado Talapagaya, Manita Labayo, Ginuandas, Munting Arsiaga, Ibibiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo da pagayan. Alice Manao, in family, Isapang Galimuyo, Ilocotora. Ni Pastorano, in family, si Rubio Galimuyo, Ilocotora. Ni Rebecca Dabsi, in family, si Barangay Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocotora. Estamos Kablawan tayo na pagayam. Melba Rosario, Imelda Valdez, di Barangay Patpata City, Candon City, di Camille Gasatan, di Barangay Paypayat, Candon City. Astamutun Karapagayam, Bilmagani Gabuatin Family, di Pariok First Candon City, Edna Galon in Family, di Pariok Second Candon City, ni Daniel Galcon, Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo da pagayam. Edna Tolentino, Isilag Santa Maria, Ilocotora. Merlinda Ironelia, si Arnab Salcido, Ilocotora. Ni Princess Ulpuro, si Caburaw, Santiago, Ilocotora. Ni Vilma Monte Tubidan, si La Trinidad Bingue. Astamutin kin Vilma Sulebon in family, John Sulebon in family, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocotora. Astamut Kablawan tayo Lapagayam, Mr. Miss Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family, ti Barrientos, Luna La Union, ni Jericho Lucero, si Quirino Tagudin, Ilocotora, ni Mina Islade, Tararampang Katabanan, La Union. Kablawan tayo ng kasigan sa wasi. Ay, Francia, Francia, Jefferson, Sevilla, Sevilla, Luis Ganda, Reto, Ay, Ganda, Concepcion, Gregorio, Pilar. Kita tingor ito muna, Daniel. Nantay basa, tira ito yung programa sa Muwingan. Daniel Tilocanja. Daniel Daito na Paulwan Maris Tibiag, Managapog in Martes Salamero, di Centro et Claveria, Cagayan. Tim Mangkayag, Immisim Tiinit, nga imagag dito'y kodel, Ray Inget Maris, Mang Tidlawag, Lubong nga may dadanis, Sumingising barong agsapa, Mang Tidragsak kinamnama, Parang umsi makaipas, Parang pasakit makapipas, Mangimamag idodoras, Tadum di ka ngumaradas, Saum madi umambas, Mangsair kaunggan manasanas, Gagum marungkas, Magitunda rapa paglipyas, Sa guday biyag mo magibas. Naragsak tibiyag, Ngadat panagayat, Pada ataw,
laksinin gura, ayati pangruna, ragsak tiyagna, ikatum duadwa, ayatum tunggal maysa, agpakumbaba. Dahil tati Daniw na Paulwan, Maris Tibiar, nagapukin Martes Salemiro, Sentro et Labiria, Cagayan. Itagting mo karote may kadwa Daniw. Managapukin Pagayam, Milani Kalanga, the City of Batak City. Si Daniw na Paulwan, Balod. Napailaman na kiwayawaya, napukawan na kitinamnama, tarigagayak makarukat, yoyeng nakaibaludak. Nakikasanggasatak, imbubos ko tikabawlak, napukawan ti pigsak, nalpusin tukit ko ngarapaap. Umagagiba sa kanayon ti panakaupay, sungsungrudan tumtum tiliday, agkatang-katangak, iti karsel barukong ko, uray nakarupatak, jak makaadayo. Ngeng iti singising baru abigat, tinangep palubong ko, maninawa kon, raya tinamnamak. Suray tati Daniw na Paulwan Balon, na nagapukin Milani Galanga, Batak City, Ilocos Norte. Kita tingarot ti may sa sunata may pakuyog, ni Daniw ni Pagayam Milani Galanga. Sarak tantukay, iti sa dinumang alugar, ket iputnok tuken ka, ti ay ayatek ket siksika, agamakak kamang ibaga. Kuken ka ngem nudung teng tut aldaw nga panagsarak na ayat ko iparik na ken ka kas tuy nga tati agayat malmal dayang tu adayo ka kanya
Maragsakan na datoy tata, makakaduak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Yan, 38 minutos. Kalpasan, ti oras nga lasay. Kablawan tayo da pagayam
Norme Batingan, Mian Batingan, Leo Batingan, di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Pingkastamutin kinipagayam, Merlinoma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Duna Bungan, Desime Orbos, Jamaica Maymay, Isel Largo Aslitumbaga, Marcela Bungan, ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Kingkastamutin nakablawan tayo na pagayam, Ruelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling, in family, Dasay, Narbacan, Ilocosora. Kingkastamutin kay Espiritu Salvador and family, Ikabarwan, Santa Maria, Ilocosora, in Florencio Soliva and family, Tapatot, San Esteban, Ilocosora. Kingkastamutin kanapagayam, Limbiras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosora, Yalsi Ansita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling and family, Yabur, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Mablawan tayo mo na Mr. Mrs. Edwin Eleanor Quaresma, Alcantara and family, Pinalasin, Santiago, Ilocosora, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangquas, San Emilio, Ilocosora. Ikastamutin kin Kirby Villaros, Mateo Buit, San Emilio, Ilocosora. Mablawan tayo mga ni Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo Ticulaw, Claveria, Cagayan. Kastamutin, Kanapagayam, Lori Baying, Ibia, Santa Maria, Ilocosora, Mansil Sibiliano, Takadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocosora. Mablawan tayo mga Napagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Selen Rivera, de Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Ikastamutin Kanapagayam, Rita Puro, Tikabugaw, Ilocosora, Windel Urita, Timagsingal, Ilocosora, Edgar Marquez, Tibukay, Abra, Tiniabi Kitasol, Kin Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocosora. Blawan tayo mo ni Lorde Poselero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocosora, ni Robert Badilla, Randy Badilla, ni Barangay Legazpi, Galimuyod, Ilocosora. Ikastamutin Kanapagayam, Nestor Sumawi, ni Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tidinaratan, Salcido, Ilocosora. Kastamutin Elvis Olanyo, Joy Olanyo, ti San Pedro, Andon City. Mablawan tayo mo na pagayam, Terry Alcantara in family, Marlene Pitarque in family, Dilay Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gaboy in family, Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in family, Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin Kanapagayam, Lito Turalba in family, Lito Turalba in family, si Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora, Elvina Rosendo, Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, ti Barangay Kaliwakeo, Salcido, Ilocosora. Kastamutin Kanapagayam, Anak Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Cruz, Antonio Cruz, Inaburan, Balawan, La Union.
Kablawan tayo mo na pagayam. Lorna bumaksa ti poblasyon Villaviso sa Abra. Carmila Milandres ti Piligan Abra. Yanali Asuncion ti Banggad Abra, Kinurina Divina, ti Balasiwan, Santa Maria, Ilocosor. Inimian, Brasiros, Pakang, Santa Maria, Ilocosor. Mablawan tayo mo na pagayam. Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Tico Ruiz, Santol La Union. Hasta mo tin kan Albert Trapada, Opring Riquepo, Mr. and Mrs. Bolionor Ganaban in family, si Barangay Patpata Sikin, Andon City. Mablawan tayo mo na pagayam. Marlita Pascua Cortez, ni Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosora, ni Marisa Rubia, ti Kalitong, Borgos, Ilocosora, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora. Kastamutin na kariti amin, makasoldaduan, ti 24 IB, sa Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, kablawan tayo, tinaimbag ng oras, kin kanituda, ni Daitungin da Paraguibuya, di live Facebook TV, si TV Radio Tiradpas. Pablawan tayo mo ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora, Igastamutin, Kanapagayam, Nelson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Nili Gambon, Mr. and Mrs., Landing Pili, Galotin Family, si Barangay Bagani, Cabora, Andon City. Hasta pa'y kablawan tayo mo ito pagayam. Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Tigatod Reyes sa Tukipa, Luba Abra, Imagine Monsi si Tamag Villabisusa Abra. Kablawan tayo pa na pagayam. Nelson Dunya, Paulino Dunya, Nerwin Dunya, Joseph Moreta di Barangay, Water Santa Maria, Ilocosor. Ikastamot Kinsaria Tubia, Charlotte Aglusulo, Solebar Kakodjamat in family, in Makawayan, Borgos, Ilocosor. Astamutin kada Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas in family, Pilimar Cumbas, Cecil Bilino Cumbas, Candida Cumbas, di Barangay, Gayaman, Luba, Abra. Nawan tayo mo ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, ni Barangay Barolo Melsay, Mabini Pangasinan. Kita tinggal winti bahasa ti Daniel, ana Paulwan Siak Diplomak, ken ti Agdama, anagapugin Julindis Nurabay sa Machas, tagat sa Orclaveria, Cagayan. Kayong kumak dagiti balikas, kisaraitok tinalagda, Pilipinok dagiti pasamak, na kita makikita, dagiti umol na binato, imaldit ko babaon ti plumak, dagito ito ti sarming, pinapalabas ken ti agdama. Siyak ni Mananiw, ada kanyak ti kabalan, amang iburay kin ka, pasama ka mapaspasaran. Siyak ti saksi ti kinasantak, lubong nga paggargarawan. Siyak ti mangsaid, yagdamakin ti masangwanan. Win siyak ni Mananiw, amang ipatpatangatang karirik na.
Mangibalikas kinangayod, panagbiag dagiti pinarswa, alin tataw na kadagiti kinadangkok tinaduma, aniwan na ang mga paneknek, ni may tutop akaririk na. Isurok kinkan kasakno ti agbyag. Rang tayak lang ti sirmata, tapno masakbayan nagrimad. At dak tulata, kadang ti pinon ti rosas. Kitno manglangag ti langit, ako yung kun tulata ti bayakabak. Nasyak kinto iplomak may maysa, aglayag ka mamang ipamatmat, aglalabot tabuya. Ipasyar na ka, itiliso narampaya. Intan na la, intan na gampayag, itilobong dagiti letra. Gaita ti Daniel na Paulwan, sak ti Plumak, ti Agdama. Nagapukin Julindis no Rabay sa Matras, itagat sa Claveria, Cagayan. Itagtuimot nga ro ti Maysa Sunata, ang may pakuyog ti Daniel na. Malagip mo pa'y ngata, ita taadda ka. Imbatim anam nama, asyak tay subayanam, ulbo dalilaw kagayam. Jakman lamay turet, saktan day tarik na. Gapot dungok ken ka, demo nimbilang, siyak tay inka sinaktan. Awan pa check akar karim, kinaulbo dami, nasamit kang agsarita, pamarang amin dayta. Awan pa check akar karim, kinaulbo dami,
check akar karim kinaulbudami nasamit ka nagsalita pamarang amin dayta awan pa check akar karim kinaulbudami. Ti panang erogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae ket kada lalaki ket kinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito yung inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo adu no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Dapat 2 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Yome. Good evening katang adlaw man ni Sion madama buyana. I love Sion. Pinabati kita ng magandang gabi. Siguro nagsiselfon ka na naman. O kaya tapos na ang merienda Sion. Mag-aral ka. Unamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Roby Kala, Tita Sinait, Barangay Duyayat, from Al. Thanks. Jeremy De Leon. Good evening, Tatang, watching from Antipolo City. Kumusta kaya amin nita Antipolo City? Ang runang kinisyaw, no siyaw. Nigel. Kumusta siya? Mamaya usap tayo. Maglawan tayo roda, Mr. and Mrs. Danilo Losi Galyeso and family. Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family. Mr. and Miss Raymond Doliente and family. Dominador Alcantara Jr. and family. Astamuting and Mili Niego and family. Chopilo Balvin and family. Vito Balvin, Berelio Balvin and family. Dennis Aguilar, Benedicto Jamat Jr. and family.
kini Ruben Kodjamat in family ti barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo da pagayam Susan Galutan ti Bagani, Kampu, Candon City. Ninaw si Katirman, Candon City. Eric Saldua, ti Kamaraw, Narbacan, Nilukusora. Larry Akisay, Tambulugan, Narbacan, Nilukusora. Astamutin, Karapagayam, Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, Nilukusora. Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City. Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Nilukusora. Astamutin, Karapagayam, Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, si Ansat San Esteban, Nilukusora, ni Gina Linmina, ti Kagpaburaw, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, ang Elisabon Selection and family ti Kabarwan San Emilio, Ilocosora, ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocosora, ni Dennis Badriaga ti Bango Dabra, Augusto Mico Alurina, ni Suyo, Ilocosor, kina Angel Arsina, ti Apur, Narbacan, Ilocosora. Astamutin ka na Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni pagayam, Mr. and Mrs. J.R. Myla Garnasi Gawat and family, ti Barangay Katirman, Candon City. Kablawan tayo pa ni Angki Malano, ti Bangar La Union, Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyul, Kutora, ti Sali Kodjamat, ti Santa Cruz, Ilocosora. Manamot ni Melba Barquez. Pa-shout out sir, a Barquez family. Sa San Pedro, Ken, San Isidro, sir. More power to your program. Nagkapulit akin Melba Barquez. Kablawan tayo pa ni Lini Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocosora. Ni Rila Marca, ti Kim Marin Salcido, Ilocosora. Ni Marcial Bravo, ti San Tiburcio, Salcido, Ilocosora. Ikastamutin kin Mercy Gabora, Ira Crisanto, ni Rexon Kines, Manuela Kines, ti San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariula. Manariman mo nga buibuya, ni live Facebook ti programa, sa aming ayo kinandani, tilokanja. Naimbag ng oras kin kanitom, pagayam Brenda Lopez Ariula, sa Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni pagayam, Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Lawan tayo pa ila Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Renyo Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Miss Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Isabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosora. Unamot ni Lewor Concepcion. Good evening, sir. Ablawak man ni Boss Cabo, nagdungdungag, sir. Nagkapulit akin ni Lewor Concepcion. Hasta tablawan tayo pa na pagayam Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Ikastamutin kanapagayam Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Ini Brenda Riula de Barakbak, Tagudin, Ilocosora.
Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Hasta mo tin retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Mati Passion, ni Sisalen, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Ikato'y paingarot ti pamalagip manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. Dan 8 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Itatuyin na iti brandy da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kasor installment, anya pa ito rayo gayam, umay kayo nag-apply at tulungan kayo ang makailwar ti motorsiklo yo, si Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Iti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. At data gururaya 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. Dati sa studio tumawag ti dayto ya cellphone number 0927
0917-6952099. Nino kumunta kay Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Karagiti na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ng ibaga Inagan Lito Alcantara Sales Manager. Ino ibagayo nangagyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisam ababarasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umutlain ti 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kay ti requirements to valid ID, ken may salang nga komika. Don Philip Marketing ti uray karayo. Ala papagayam, naka-promote ti Suzuki Motors. Nagtimot nakabaya dun ti motorsiklo da. Yung kaya lanin na kiti original URCR ti motoryo. Sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagdisan pa'y nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da. Manipod taon 2017, agpababa 2014. Yung kaya lanin winiklaim sa diyang opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang na kita original URCR, yung motorsiklo yung agraman valid ID. Manamot ni Brenda Lopez Ariola, naimba grabe manong lito, kadlawam man dagitoy, agdingdingag dito'y barakbak tagudin ni Lucosor, nila kablawang kayamin dita, barangay barakbak tagudin ni Lucosor, kang runan kini pagayam Brenda Lopez Ariola. Kablawan tayong ruda pagayam Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Dani De Rosario, Miriam Corbito, John Balocana, Kinisansan Sumakya, Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosor. Ikastamutin Grapagayam, Matiri Sagaboy, Dan Albert Hangad, Sila Ilgamo, Sang Reclusado, de Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosor. Pablawan tayo mo ni Beth Alcantara Domino, Melissa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, Clarita Domingo, Tisetio Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Astamutin, Kalapagayan, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. and Mrs. Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rante in family, and Mr. and Mrs. Ilumar Peace Domingo in family, di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo tinakablawan tayo pa ay napagayam, Joe Bilinggawa, Salun, Adelina Bugasto, di Barangay Darapida, Candon City, di Filomeno Gakusan, Isberga Gakusan, di Barangay Dan R. Santiago, Ilocosor. Paglawan tayo mo ni Edwin Asoren Bisquera, ni Bango Dabra, ni Tis Mina Tigabkapuraw, Borgos, Ilocosor, hasta kin Joper Bilaso, David Angkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Paglawan tayo pa na pagayam, Babi Gorospi, Larry Ababa, Pidpid, Santa Cruz, Ilocosor. Estamos en Marca Antonio Garchuito, Villarica, Candon City, Dexter Galleta Duga, Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocosor. Estamos en Bernardita, Lebaton, Bugnay, Candon City, Janice Miragonton, La Chica, Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor.
Ablawan tayo mo sa pagayam Cesar Balios and family, ni Vincent Diego Senior and family, ni Ryan Balios and family, Talangigan Second Canton City. Hasta mo din Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Linali Navarrete, Lidia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, kini Marisa Abungan, di Barangay Kulayu, Bani, Pangasinan. Pablawan tayo mo na pagayang April Abilio, Merjo Abilio, ni Rodrigo Abilio, ni Lanyo Rubang, ni Elsie Rubang, di Barangay Amgid, Canton City. Hasta mo tun kalapagayang Ruli Gabaldon Laperte, Binaminandaya ti Barangay Baring Kukurong, Soyo, Ilocosora. Hasta kay Richard Chan, Dorsadan, Soyo, Ilocosora. Pablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Uban, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Doris Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Hasta mo tingin Melanie Cabanban Marsan, Delvin Ganadin, di Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Pablawan tayo mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Franklin Mirol, Teopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Mr. Mael Ginjani Picua, Bangar Ispan Radio Group, Bangar La Union. Tating Ortidani yung hindi basa, Managapo kay Melody Laureta, Ginaldo sa San Felipe, Ilagan, Isabela, Dani Unana, Paulwan, Dagiti Manursoro. Umuna ti amin, kumablawak kada kayo, kinainggasatan nagundawayo, patpatgo kakapintas, kinakakataera manursoro, kinkastamutin, ayabrasak panagyaman ko. Itinak panangilatak kadagiti litrak, ado nagtiriro nagbidutak, nukasaknuak ngagpartuak, ikayat ko adani yung iputarak, Win budno a makaliwliwa, tiag panuno tagabel iti pluma, tamaring amin nalibay at turo, yung kunak narigat analaka. Kas tinak panakay kapeng tidaytoy agunglo, uray sang kumay matangan, apat gan winno uray daduma, nagapwan mi a lugar, amok ti kaunggan, puspuso ken panuno. Ipayda sursuro ken balbalakad, uray awan sweldo, kapot ayat kinanos, kapayat day kurit, kiloko no kasakno nga gikurit, kinkastamutin, iti panilpuna. Kastamut no kasakno, usaron ti sao ate kiniti, kinti litra akin nga abalikas, tapno jay autografya, makuna ang magbiag, itagbiag dagsiman naniw, iti bangkag. Kahit papagayang, itadiw dagsiman ursuro, nagapo kay Melody Laureta Ginaldo,
San Felipe, Ilagan, Isabela. Winmet kaminpiman papagayam, adu lagi ti Ilocano, manuag surat danda mong aramaton, ititeken ite. Hasta muten, ibalikat ti litra nga a, kin nga, abalikas. Tap nagtugmok, ortografya. Kadwan lagi ti surat, kinag ibalbalikas, ngar aramatin dati nga, aan nga a. Tapno maramat ti a, pag binaliktadom di balikas, tapno mapangka ti liter a. Ti nga man manot pakagamitan lakin pakausaran na. As dahil papagayam, ano pa kita magkitkitak na may pupos, sa bali kita ortografyada. Kita tingarod, ti Maysa Sonata, may pakuyog Pidanew, ti Pagayam Milo de Loreta, Ginaldo, ti San Felipe, Ilagan, Isabela. Anyan angayen, anyan aragsan. Simbeng talnati panagbiyan,
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga ng Garjan di Balbalayda, di na duman sa akin pa masapol daw umalis di Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at nadambak ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalaw na no preservatives added kung man na yay. How to cook kadaw yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls.
Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Tanalagan mo, ngayon ta kayang-kaya mo ito so makunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ti na po yun niya, natibig-big aramidem nga chocolate drink, slakapen. Dan kalupulo ket 2 minutos alpasan tu oras ka alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gadja, Valdez, ni Meo Arias, ni Yolanda Rosario de Barangay, at Pata Sikin Kandun City. Hasta mutin kin Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bibi Murao. Hasta mutin Villanueva family, Contawi family, Musuila family di Barangay, para tong number 3 Bangar La Union. Ablawan tayo mo na Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jucara, Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mutin lagi di Barangay Tanod, NBSW, NBNS, di Barangay Villarica, Candon City. Ablawan tayo pa na pagayam Rig Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mutin Bin Saludo, Arbot Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano Tamarao, Santa Cruz, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Dinolin Ortiz, Yugardinia Ortiz, Dorocho Ortiz, kini Romami Ortiz, pinagsabaran sa Balawan, La Union. Mablawan tayo mo itikan Kantuban, Rondalia Group, Maskara Pagayam, Alejandro Ulas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Rique Bagdayan, Hernandez Galaso, King Glenn Gayadan, Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hasta mutin Barangay Captain, Rinso Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, kini Barangay Ex-Captain Barangay, Alberto Balben, San Cebu, San Emilio, Ilocosor. Ablawan tayo mo na Adila Rivera, Tigrin Valley, Baguio City, Mirandi sa Flor sa La Pasap, Cabugao, Ilocosora, Hasta Juan Ramirez, Ortega ni John Garcia Ortega, Yoli Navarro, George Ramirez, San Fernando City, La Union. Ablawan tayo pa na pagayam Dionisio Lacanay, Larita Ragos, Calautit, Baknutan, La Union. Hasta mo kin Mr. Renato, kin Merna Pascua, Ortega, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo di Barangay Captain Alfredo Kawi, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jofre Cadorna, Linda Palon, John Byron, Emberelio Ambabag, di Barangay Banukal, Lidda, Ilocosao. Hasta pa kin sila Mi Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, San Miguel Burgos, Pangasinan. Mablawan tayo mo ni Glory Gayao, Emily Tumupia at Annabel Tomayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, Barangay Kalitong, Burgos, La Union. Hasta tablawan tayo sa Pagayam Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ray Bain, Edwin Sullivan, Silon Philip Marketing Corporation,
Alaminos, Pangasinan. Kita tuy pengaron ti pamalagay manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Kablawan tayo na pagayam Mr. and Miss Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Astamot and Mr. and Mrs. Alan Limon in family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. in family, George Jojo Toledo in family, kinipunong barangay, Sereno Calip in family, kinaamin na barangay officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw na ito kung nagapogin barangay, Kagawad, Buawi, Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocos.
Ablawan tayo mo ni Orinico Bustamante, manariman mo ng Buibuya, live Facebook, TV, Radio, Tirat Pag. Ablawan tayo mo ti Badwa, pamili kin Garcia, pamili Kilumaba, Kilapapaya, Villa Visusa, Abra. Ablawan tayo Manipo, ti Gumintong, pamili ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tin kinipagayam, Albert Katso, Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Apil Kabislan, Nandaya, Abilina Racumos, Magday, kina RJ Abilan, ni Barangay Bitong Galimuyod, Ilocosor. Hasta pa kablawan tayo mo ni Pagayam, Eric Paulo, ni Pawa, Bigan City, kina Lister, ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janes Orpilla, Dante Orpilla, Santo Gabayan in family ni Danaya Gabayan, ni Barangay Salvador Sikin, Candon City. Hasta mo tin ka Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro in family, hasta mo tin Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Pagin Pedro Orpiano, Rode Orpiahe, Novi Castro, Levina Castro, and Amin, a family Olbinado, Orpiano, Olbinado de Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Iniboy Lobindino, Emily Lobindino, Mercer Lobindino, Angel Bindeno, Kilwayo, Legaspi, Barangay Gilong, Dalawa, Alilom, Ilocosor. Estamos en Agosto, Legaspi, Manito, Alcantara, de Barangay, Talyawin, Tagudin, Ilocosor. Kita tingaro din ti Maudia Sunata, ang ruknoy ka kay amin na pada-pada. Biagto'y biag ko, nagtengaran ti oras, nga inakipapanaw, ikarpa. Ngem dawat ko, ikantukad, mangliplipat. Ikari, kan kabiag ko, agsulian. Agnanayong tuwa sikat, laglagi pe, tasikala en biag ko ay ayate. Mamati ka, tintu mamaliw tu ikari, asiksikat itong palko, ken patpatye. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawantan, talagip mo din tumapunas, ngayong garat tung palbiyak. Ururayem, di pa nagsubliken ka, tainak tutong palen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumarawa, ikari kang kabiag ko agsulian. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawantan, talagip mo din tumapunas, ngayong garap tung palbiyak.
ari kan kabiyak ko agsulian. Dapat sa 10 minutos. Kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Kablawan tayo na pagayang Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pabro, Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Elmenio Miren, and Fernando Pabro, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Ingkastamutin kadapagayam Delia Kidangin, Rio Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Mirialin Bineto, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Astamutin kadapagayam Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Yomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Pecho Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Katuyin dagiti brande da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa itururay nyo kayan. Humay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte motorsiklo yung kay Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Don Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Adati agur oray 1,000 pesos. Adati makuyog na customer ang makaiwarte motor na. Adati sa studio tumawag. Ida ito'y cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak via messenger dito Alcantara. Mabalin mo't nga bumisita kayo. Maragiti na dakama sa branch office, Don Philip Marketing Corporation, nung saan nyo liplipatan ng ibaga, tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo, Radyo Tiradpas, kadagiti, madanunan nyo kakapintas, kinaisang ababalasang to opisina, Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila, maala yung mutlang, di 1,000 pesos, no makaiwar kayo ti motorsiklo customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, set requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Ala nakapromo papagayam ni Suzuki Motor. Tinababa a down payment. Nagtimot na kabaylon ti motorsiklo da, kaya lanin na original uwara, CRT Motorio ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Mastamot ka nagsisahan pa nakaalay ti plaka, ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014, kaya lanin uniklaim sa di opisina ti LTO District, Kandun City. Tugot yung lang lagi sa original URCR, sa motorsiklo yung agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos manin, yung oras tayo ito yung programa sa aming ayog, kindandani yung tilokanja, itinton manin malam no bigat. Aldaw ti Miyerkules, padaanan yung tumanin ti Sangbay,
kita malay dayaw wa pagtengan nyo. Arawin papagayam mida, ibatimin tinaimbag nga oras, enrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Ruel Laranang, hasta mutin ti TV sa ITPN Channel 13, John Vincent Gumintao. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, babayo.